Kis masih kanggo para tamu uleman. Alah, aspirasen gereng mangkuk na ya. Pupus na harapan, dede cinta urang, dirasat ayanu liya. Masulayan pinu sandiwara bawa anjen indah rasa terjanji setia saati mugi asing pahe deui hati percaya akan masa dia tuh bulan bentang saksina najan agak raga kaharan sagara mung anjeun dipi cinta janji nu kamari tegung si kaganti siap para bos-bosku ayo masih kita tunggu di sini ya tapi dina soca mung caget mi dua cinta urang salamina bos angkot masih kita tunggu iya payun gelis maka diatas dengan ukuran merek harapan ayo tur gunung kakatan kabendung lega sagara tak bisa menggantikan rasa Kediri tali asih urang si jantan kahiji amin 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 tajan lepas panganten dan tuhi bakadi ayo mama saya ukur anjeun menjadi cinta saja hati panganten sayang panganten pameget panganten pameget ayo coba jadi kamari ayo mamah dapur kada dia pengantin pameget masih ibu masak efek ayo
Sagara mama saya bisa makan dan rasa mama saya eta janji akan seutuhna sayang deui tu bulan saksina tu benta saksina sumpah duki lahir dunia kembali saya toge ya. Ubur-ubur ikan lele. Ngawerle. Pak Haji empang le. Panjang teuing le. Petantang penting teh. Sore ganteng. Pak Haji bos empang. Ayo saya. Pak Haji,
Bapak Haji Eden sayang bos Epang panas api ngerti siang wengi Bapak Haji bos Epang sayang goreng ngakukur mere hareup Pak Haji bos Epang Lah, gede. luhur rena gunung moal mati dai diukur awan Pak RW. lega sagara teu bisa ngaitkeun rasa Pak Haji Epang Ala raya. janji teh sautuhna Pak Haji bos Epang atuh bulanan saksina Pak Haji tu bentang saksina Pak Haji sumpah cinta ngadukeun selira Pak Haji bos Epang sayang Pak Haji atuh bulanan saksina Amin, bereja Bapak Amin, Pak Amin, Pak Amin. masih kurang geni Kak Japro. pituduh carita
tuhnya Pak Haji adan heula Pak Haji. Pak Haji adan heula. Wayananya Ji. Sakedap Pak Haji 5 menit adan asar heulanya. Sakedap.